Kading kabakalang kalabamdu ya kawe kaying hakas nang paham rio them ribhoy district kat hadu babaro kitiar kitar bat kijing don jing em kisap penjulor lut baro. Henry kalong pat kabadon bok namar om syamladon kenu kejing jabas ngosi yaki mensimbrio. Kat gom kejing yathu katrai jong kaying kakong isi laksiar kalaya thu bakani kejing ja kalaja hakapor dang step perngap jong kasantarik jeliu hakapor lai shiteng AA. Kalaya thu ru ba im syamladon haying nadu menin mit bat isa syawai pat kaying namar kejing bela. Henry hapo ying ladon tang uwe ukun shinrang ubadon jing duna hakabor perkat perdany. Kalapan pau ru ba im syamlala bantip naki kidau ba penlong ya kaying ban ing. Henry katay kaying kalabam lut ya baro kijing don jing em hapo kaying ki bakentup nadu ki jan kinep ki kot kisla bat kiwe kitiar pendon kam. Na kaliang usketri jong kasnong uba don roiksiar ula ong ba maria yo jing tip halor kini ke jingja. Marmar kila pentip syakatanat pulit pelip ding. Bat day hadian ke jingya lek ka bakat tu kat nepor kila lak bantem no ya keding. Syu uba don roy ula ya thu bana kaliang kasnong kin sasyong perkat. Ban wat ya kila jingarap ya kini ke long ying kabalangat ha kini ke apon. Bat ha kejuk ke por kila kerpat ru ya kinong mikmat. Lembat kibor sorkar bakin al jingarap na kebenta kini ke long ying. Bani kayeng ka ba dang sudapsna teka ing por lai arpo menit lai arpo menit kata jing ing kana kayeng teka yeng ro ka badang dapsna tanang ta ka jimi jong kana gading na ro ngamla bantim tena kata ka daw masu mas ngolonga mangakong batrayan don tang wei khun ba don jing duna te nang ta utia laka jang kamera te kai gading kami na yang jetja utia marwei te ngapat ngale coba belah sing ke breu tengah samit aying kita ke breu ke banga belah ka jingdu ka babjur bha ka babun bha ka jingdu ngamla su ban nyaw ka jingdu jongna ka bangamla su ban tip nadu ke jan, nadu ke septin, nadu ke janda, nadu ke jingsia, nadu ke jingdon kam baro kala inglut detkon bat selabaro kabang adon kam ke jingdon kam janga ke babunha kala inglut nam tipsu hot kilayawan gitu kirang ba kilayawan pet isini jingsia ne pok kaying jonga ajonga te ladalong ladala te kamu bangan yo biang ban snai kana gayeng bangan syom pat ya kasnong ka tau ro kan isle yang nga bangan yarap lem ban penlong ban pensna biang ya kana gayeng jonga ana nga ada sekali syong kana kawra dam te maria yo jintip kana kalong yeng akapor laisteng lai saup santai marmar la pun pentip jaka fire service hot nakaliang ka office department jaka fire service kilo sangkya kilo ban wan kurwat sini sejaka film nakani kay yeng ka balaklu ane sunong jungi te kay nakaliang ka jekwa jing nakaliang sunong sai balong gadan pedang ka jing sungsi ka makraw ba dai ne I kong moy bala dan pedang ka jing syak lu yeng dai nakaliang sunong lak ben dai da ka bor da ka sunong nya persang ban wanra kino na kajing hal ane ban berwandur har imlang selang ban penbiang kentam nakani kay yeng bangun nangikran haka kuntis nong jongi banja sna kiyeng lasai lan singin sumno karai jong de basnong dengan yoyo sna no kiyeng kanyo bisong besa mar ketung jitip na kaliang jing disnong ba ina ke no nong yeng ina nong yeng sem la yo ai su la inglet ini I jantang pong dan stang pong helde bakalong sosan bataki kuan kindon kibadan hayeng ro umla ndai ta iba bet bebiang ke jumper berperkat dan ringit skam boleh wadai galak lajno na teng kini ke jinjia ke ba sosi hari longyeng ma tak begitu golong ba nakliang snong lembah kene ke kubur ni pesat ekonomi kemar ke jangi saki office berikut abdi kene ke cuplu yeng bakin subha banirap lem kene ke longyeng dan pedang ke jing duk no ya kene ki yeng hi broi ba jilu josep i broi